anti nana ore ya mawo yako menya aja fati nyame na de manyame na oje nti ya mabusafo nyina yako nyama kafra ama odwie na ma no ho ya yati ya mhie menya aja ana aja ameboa ampa enye no na meti wa Jubilee House mikemu se jo mama sankum Rollins so ama mabi free him fa say yamfo wo ndi agro ade ahimi say na mesu a wo ka che me say agro so me enya agro me yem na ahimi because me hu Rollins endure 3 weeks eye me nwanwa ewo wudie nipa wudie na wedie eye nwanwa enti na me ka say enya say eye me de ana enya say Rollins ye party bi na me asama ato me so na me ka obi ando Rollins nchemi o Rollins ya mi papa mi hunu 2 weeks ni e de be asam na ma tinu wo na ashimia na ashimi kuma na mo kade ya mope mi enya mi enye se ya mi de ashimi wona esa ya ma yako Rollins rade enye sa bro mi ni yiri ya 5 mi ni Rollins ya 5 ashimi enye se mi di agro na eya mi de na motiwo manu mo kade ya mope samuna ya mu de nya mi o mi de mi ni Rollins mi papa no kafra mi da se